Enkuyanja y'abarorezi nibo bashikira hacayi cyanya cyanga okureba omuzano gw'akamaririzo gw'Empaka za Rukiga 5th Division ahagati ya Kijubwe FC erukusinga Kamwezi United ahagoremwa harubusha kandi goregetebirwe Darius orumwesiga omudakika ya 53 omuzano ogu. Empaka z'omwaka oguzibire zetabire mu timu 5 kandi oyihireho zishikira mu finals ezindi zibire zirimo Ibumba United, Cherero Romario FC na Rukiga All Stars. Patrick Chichoncho Katabazi omunyabiragiro bito muhagizi w'omupira gw'ebyanga n'owabirashagikira Empakezi na miliyoni 50. Arsenal n'umuronda striker baburire bangugu ogunagira ngo bagenderire kwera emyete n'entaranto mbyemizano okutungura ebiconco byabo. Emirimo ya Uganda ejera hinduka kare bakaba baratekateka mu kugira umurimo murunje no kutunga sente urateka kubanza bashoba wamarayo baza kutunga umurimo kwa office ngo tushangira ngo mumizano no mbyo koshongora n'ibindi by'emikono kandi mwe sente zibyami abinji intaranta zabone zikomagaha ninga shaka kutabimanya ahubwo kubura umuhanda wo kurabira bene twenda kwebaza ubishtingisa cyo tukatabazi. Abazana bashikira mu finals borekera amashemererwa okwika harengoro. Twaza correcting shobezitu next time on the tournament turagaruka to improving okache shobezitu twazireba kuzindicatinga tumare tusorovinge. Abazana n'abatende cy'abakozereje omumpakezi bahirwe biconco kepo bari kutamwe sente abana bakazana bakemurika. Amakuru agagasha kwa Job namanya Rukiga.